Misal snahodsa na rayon Share Baron, ulica Baron, который на центр Алеппо. Di Suriah, akibat gempa mulai Senin 7 Februari 2023, pusat sejarah kota Aleppo rusak parah, kata seorang penduduk setempat kepada RIA Novosti. Gempa berkekuatan 7,4 terjadi pada pukul 4:17 di Provinsi Kahramanmaraş di Turki dan menyebabkan kerusakan di sejumlah kota. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Suriah dan gempa juga dirasakan di ibu kota Lebanon, Beirut. Hingga Rabu 8 Februari di pusat bersejarah Aleppo, Suriah, pemindahan puing-puing dan pencarian korban selamat setelah gempa berlanjut, kata seorang penduduk setempat kepada RIA Novosti. Di sana jenazah korban gempa tergeletak di jalan. Kota Aleppo yang dilanda perang di Suriah adalah salah satu lokasi yang terkena dampak gempa mematikan yang juga menghancurkan sebagian Turki Selatan. Там полицейский сказали, что из-за минут назад они нашли одного живого. И там сразу они отвезем в госпиталь. Видно тоже здесь. Это стена. Сейчас находится старый рынок, район Баб-Наср, старый Алеппо. Там тоже это район был очень рядом, Тервелина привезли. Они половина был раньше с нами, половина там привезли. И это все полностью. Там людьми были пока крови останавливаются, что упало здесь. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.